Kubatshazwa amanga kwiGcokama eLisha. Sawubona kuphi nakuphi lapho ikhona lo mbuso njengamanje kubingelela mathinta cause into mzomqamela amehla kabanye baqamela imali ethi boys. Ngana wathi ungabe usuku lakho lokuqala ngicela wenze nje okulula nokulungile. Upress usubscribe button lapho share uphinde comment kuna konke uma usubscribe ayikho imali yakahamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sifile video phambili. Ngenza wethu kubatshazwa iphutha elikhulunywe yilona ke iGcokama eLisha lapha njengoba likhulunywe ukuthi lona mali yonikela alishoot noma ke mali zosiza umuntu alishoot. Ngane wethu abantu baliphikisile na ubufakazi cha nami ngiyakhumbula impela ukuthi ke ipage lakhe selasuke lavalwa ngabe ke ngiyanilandela ubufakazi eyalaphana eDenver hostel la kwafike wachazeleka khona ukuthi omunye ubaba wamchazela khona ukuthi cha no baba 12 babehlala khona la ubaba nje onempunga emhlophe ukuthi kukhona abayibona lo video ngicela bengifakazele ngenza kwethu iyona ke indaba ebengiphathele zona namuhla lezi ukuthi cha iGcokama eLisha lithuke laphaphalaza laphana ke imali ithi alishothi okungenzeka mhlambe lisuke lingashothi ngoba lihambele ezinye indawo cha kodwa ngiqala ukudideka makunjalo kanti abanye bathi cha kanti uzoshutha ngoba vele lento ayikhulumayo inamanga yonke ukuthi njengoba linjalo ke iqiniso ngicabanga ukuthi sonke sesiyakholwa mawuthi khona abalandeli bakhe la ngicela bengiphikise ukuthi cha wentatheli ngathi cha la unephutha onamanga umthandeni akazaye eDenver hostel mawuthi akuyona Denver hostel kodwa elinye lama hostel elingaphakathi la eGoli umthandeni waya washutha futhi yabathengela ukudla ngikhumbula kahle nje kwakukhona neOros ngalathi ngivumele ngibambe le video ngivumele ngikutshela ukuthi ngiyakuthanda ngivumele ngikucele ukuthi uyo subscribe ke kuyona ke ichannel yethu le ehamba phambili ungakhohlwa ukungibamba kwivideo elandelayo.